салом алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. Беха ТВ, як совети бародарона. То чум гиёра буромадем қати Муҳаммад ТВ. Миллионно рублара соткане ки Исоқ Фаюб хаб канам. Просто так ванҷиё пешма намеян ки Беха ТВ я Муҳаммад ТВ ра чақа наша. Видеоро удалид ка. Беха ТВ. Пули мардума барбигардон. У телефоное ки ты ваъда додагӣ барбигардон, ай ҳамада хубаш. А ютуб гум шав. Рӯзиш мешава, ур пару мешинем, аввал ришитро ман мегирам, ай миллати тоҷик бахшиш мепурсӣ. Беха ТВ. Шумо мегӯед ки пул ҳама чиро ришат мекунад, не. Ҳамаро хариден. Но Исоқ Фаюба харидан наметонед. Чизе ки мада дар кор буд, у рӯзе ки шумо рӯй карден дусе такариша, чизе ки дар кори мама гирифтам. Имена бандитизм. Просто шумо интизор шед. Беха ТВ. Мошенник. Хватит.